ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy Dharma iyan. Dharma susuyan. Pila benar tetian nga. Hindi ka jing ke jongai pi. Kanam kala. Arpsantrik District Library Jawai. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa. Trang kerkui pi ngin sa kendo komplisibun. Amen. Usembut Menteri Rangba Kajala ubak sengaw balang dhar hak arpasau terik naitung. Ula ong baka sarkar MDA kadang penkrek ban ai jingarap song pisa syaki palat arlak ngut kinong rap hakeleng Kajala Meghalaya. Hashwa kabakut jong kanika samoy trekam kabamenta jong ka sarkar. Habakren ha kajingalang patba pathar kama banpan jingkarshan ya ukertong ka NPP na kabenta ka election shooting samoy jong ka shulong luk sabha u Dr. DRL Nonglan ubak singaw bahalang ulaong baya ka ni kajing terwa layay kren ha kajingalang bat umintri rangba ka jela u Konrad ki sangma ha ka arpulai trik naitung. Ulaong ru balakin tui kita nak trekam jong ka parti bat kiseng nong rap bakin long ki balapan kre ha ka baya day bat kajing pentrekam ya ka ni ka skim jingarap song pisa ha ka baki nong rap kinyok pediang ya ka ha ki lai benta ngin persyang ban penyok ya ka jingarap pisa syaki palat arlak ngot kinong ram kindan ban yo san hajar tingka kiba yo riwajar tingka bat kiban yo nyawajar tingka ong ubak singa balang habak keren ha ka jingalang kajing temu kalong ban ajing gershan yaki kenang bakin la ban penyar ya ka rap karyang bat ki wei pat ki benta ki baya day bat kar kam rap ula ban ram usembut Menteri Rangba ula ong baka rap karyang hapo kanikathan kalong ka baklan bah bat ban rap baka sarkar MDA balaya lam da ka NPP ka bu hakmat hakabaya day bat ki kam ai jingarap syaki pat nong ram Nalur kata ulapan kesan ru halur kikam baka sarkar kelale hagithan kaput. Da kaba ong kani ka sarkar kela shimi ke senjam kiba ki weipat ke sarkar bala letno kim shimlale AA. Ulapan syai bat kentat ru halur ki kubor ki baya day bat ki jingken no du ki jaka puta. Da kaba ong baka sarkar kela let yuk kejat syabaruk ki jaka kaput. Ban penti kena bagi nong syong shnong ki badan hagi ni githan. Kin im hapadeng ka syong suk syong shengan. Tenaga yang kejonga kumulong ilam na ka parti ngaru don kajuk kajing kerpa kajuk kajing pensyo na maranga butang kawai kumapi ejo masok turuan meliu jongpi soba ya kersan teli telayaw ni kandil berberong jongi u Dr. DRL Nonglan uban salong UMP batmai jongi hagani election kebangsaan. Dan ini dia UMP nak kajuk sorkar, Chief Minister nak kajuk sorkar, kar kumulong matahal din lapah ke ND patanas, kar nong kajigar kulminyo. Na lor kini development semalakkan mentan, bon ba hakabide ba kinong rep kinong riang, hakani katan, kajingarap kalau tremendous nak sorkar, MD hari alam juga NPP led governments. Kat kum mengadangkan mentan. Menin menang yesong meeting bab Chief Minister berom jongi. Wang masuk ha konsol lang bentik lang party workers yagi association di farmer baper la kumlu hapok jongi ketem. Nin persyang man berkrek ke financial assistant yang ginong rep. Malu-mula hapok ar langut. Katu bijui baju don bayok san hajar, don bayok nyew hajar, don bayok 2,000 ka financial aisarin ko tao nung rep jungi kenam kinyo kabor ban penhe ban mai garep kali ko jongpi. Dan ini pai sakawai par kebeber ke border area. Try kam tim lebih banyak alai. Kai sarkar lale hak bere ke border area hang ni tan jongi. Bagi wei sarkar ruswa untuk don ban nur ban sim division nak mentaban suk pensan jeung pai ba jongi. Mana kini kitiau ke banai balade don ne ke wei ke articles bala top. Ani wei khalia kala to lu kelen kumlo bumni. Ani jinsa kripto. Ani bangi kum di sarkar ni pet ni le jo. Ya gini tan borak borak wei to make sure that ki pai ba jongi kidai ban yok ban chong san ban im san ban kamai ban gaji kana ban kyu kindat
hak bateng hak kiwa koru kumjo dan kita barabor dah kajing alam jong MLA jong pi dah kajing initiate ke jong ni jo pha i ga wasa jong every now and then ban monitor ban check ban pek ban yoi yang ini kita jong in hari por ro de don kajing sai hane tak kumulong muntan pitit ka fast ne jo bodar la de pendai hari ini kita jong pi hane kat kumulong munta dan don keberang sak kam sa kathan jaita sa te wat yakin iro suki ngin persangi man perwandur hakta domba nama gini isi bala aslemba belasa hade kum sorkar ni simkhia ni krantia bamet batsi ban pet kumi gini kijinge nagpata ka state kajongi yang kan mau papi kum pa ba lerpi yo ibonsen hagini por bala de hari last MP election kadai sisa hak tu por ada kum sa kawan tip nair nai ada upai ba beli uang tabut kan perkat kan benha kami no harin mentapat ndai bengiong tadi kira by election kamon ko jong play hasitin ti UMP bro uklan no handai mban sing hawan na by election teka bas no kuman ngani to ya piani kum ipai ba jong ngani ka time ni sarilum jaintia nila ay bet ka jingkershan minimum 65% yung Dr. DRL Nonglay. Ano ka daw? Kipay ba klarelay sud barakoy ka NPP let's go man ka sarkar ka batray kam ka buluna na kaktin. Nalangi kung kipay ba isap tang ka jingkershan ng showroom ni petang ka dur ka da ni kan pensong nongrim nganong ipi kajinye kan sawan ni tibur bau Dr. DRL Nonglay ubru bala biang hagarta ubra biang lang well mature kumong raktin parang Arigikan kedan pula bukti ulah de profesors berabar kiri-kiri bebon ba apa ni wa school ba kejong nalor kata ka kedan nalor kerta pula biang handai balong profesor ndai ke masuk kalak padong almost he is settled in his own family handai dah kejing sok kya kejong doktor dah kejing kot kejing kum ke parti urong masuk ba nak mentaban kilang ya ka yap ya ka imban ya dai ka ibru jongi mlele ngaro ngan mundur bani tailang ka sorkar nak mentaban tay ka state jongi kumlay sipon doktor pabila try ka proposal ka jongi nak ka party ka jongi hiti bu doktor biaran na udah ubru bas dosa sanong kedong ubru boduk kum mapi mga ubru ba mula lap ya kecingnya ngakarai ondaw la job kacingnya upay ba udoktor usmong tuba ndon kam so ban batay mangi kata ada kata ba ni ko pani ko ada ke bru ba biang kadan da yo bru ba yo ijna ni bru ba biang biang borok ban represent cepo parlimen ni don kam ke bru ba don ditibet ba don ke experience ke ba don ka kadan ke ba don ka long yin ka long sen ba don hakilian borok ada ini na non katar mi krem sim karai tang mi krem ba jong parti ni pelum pelang baro lai pon ko no sigi no yalam jong LPP ni sim tang da gawe surba kia mon jorun yes Dr. DR Nonglay uday ubru ba biang man represent na ka state Meghalaya kasi jaitia kejong ni sa by election kebanuan tenaga yang ngejonga ngabu kejing kerpa lebih kamtam di paiba dogan getan kum kerpa ruan melejong pi snobha katarik election ngimpatit maybe kalak bandai Oktober lani November kan mau tik dan idon tang kejing ngai kelem wan bodo si polling day kan long kejing le noi kan mau atu kasi nak keperta ka cisni yami sendrang berkentai rang ba samla ber samhon kenal nga kerten jong Dr. DRL Nonglay hak sembol jong ka kot ay akti berbrom jong pi un yo kajing job badon burom kenang ngin yo trebha ya ka state ba dia kuno sing jong pi in yo ban bercuri por kum ki bai bai be ang lot baros kata
Tadagri kenten namar madai ke siyo ngip kwa pan bat pala di kapor yung akta yung kayo ay kakot yung ipay ba. Hanay nga pan pao ko yung sawo. Pi na yung nahabilawan na di longyeng yung pikap ulo pa iba uya don. Kani gadak jong gajinjok don burong jong Dr. Nolay jong i. Dan pi lecture tanjang tia ulayo ka full support. Hari boy nga aktif ngintam na pabro san konstituensi. Dan pi lay chawas na ikan coba lagi stik nginjok don burong. Warapo is ka kumalong mentang ngi man na kasing report. Kipay ba kiriu sempang. Kila realize mentaba. Kano ka political party bandani ka state don't come daga political party ka ba sempang. Don't come ni party ba hayat ang katiyan sa surok. Don't come party ba hayat ang kanya kan ka kam. Halaga NPP party ngan ong yepi. Haka jinga lamdong sarkolat kisama kumu chief minister domi. Ni don tanggawe ke missions. Ni don tanggawe ke dreams. Ni don tanggawe ke decision. Ngin train no bertau pai ba. Ngin train no bertau pai ba. Ka parti ka ban yo ilun perok bersai. Haka na kamtam lebih pet. Haka bidai badon kino national issue. Dan lagi international issue. Hak bidai barki nyamba pero dari India brokaway. Dan kino kejinga ba kamtam ki bru Kristan yung face sa problem hak bidai sarkar government of India. O chief minister uban let tur makong uban let nok makong ikat jingkang ng central government dayo kondat ke sama chief minister doni. Dan bipay kiway kikan kano katang up ka hai hanay tahi wei GT yang jingi bagi pak jo prime minister jo kan India ko kan bagi jo ni kinong yalam mday tang gading to bat ka personal appointment bat ka fiscal appointment bat ya lamar tan pagiriu dong ba ni ginung denomination ni mataban ni kan ni mataban jinga jo ipay ba sa ni time kata kadai ke sarkar NPP haji ngalam do kondet kumbala presiden tam mata kumbalong bet karon ka par kumlu kawan hapo yung state ke jongi mensua apa kalian ngim do slow ke skim kita gispaklor do slow kita gajaklor handain nando bawan ke MD in powers haka jingalam jong ke MPP kat subile hapo kalian ke bertega timlo dan biong in term of tourism in term of road sector in term of health sector in term of sport sector. Mana kini don Indian Minister Yawan South Sanut nato government of India. Kiron ga review meetings sapo shirong. Kila pun menarik ki 4,000 crore bikin ay ke sarkar Meghalaya. Dei tang nagawe ka daw. Bagila ay certificate ka government of Meghalaya ka dei ka way na sarkar ka batray hok tami ka scheme kami ay na po central government. Dahil nagkakadaw, kuming sarkar, ngimday ban pendrit na yung ayahin. Mesin.